Da mene sramotiš. Ne da ti zapamti, Bog. Da vidimo, evo, pečat. Ajde i na vrate samo, ajde. Ajde. Hvala vam najljepša. Šta ne brigamo, samo nek zapet. Evo da vidimo kako stavljaju pečat. Nemoj zaključavati, ba, nekako, što bi Dobro, neko, zaključat ću bala, Što bi šta ću? zaključao? Morat ću nekad ući po svoje stvari. Pa hvala Bogu. Evo, kako pečaćenje udruženja gdje tržišna inspekcija turistička nema veze sa udruženjima građana, evo nisu dali snimat, evo ovo je bespravno pečaćenje velike djece, revolucionarnog udruženja i ovi ovdje inspektori su najvjerojatnije plaćeni da on sad ovdje pred ljudima radi u predstavu. Ali ćemo isto tako da vidimo kako se to radi. Evo vidite, tržišna ušla u udruženje građana i on je tu sad to radi. Ne smije se snimati. Ne smije snimat se, ali evo mi snimamo njih. Evo, pogledajte. Kako te ruke vrijedne, gledajte. To je pediker odradio, cipele su od 1000. Tu sve lijepo su obučeni, što je skupe su onaj... Znaš, evo krivično djelo. Bespravno pečaćenje velike djece. Evo, krivično djelo. Evo, ovo su ta dva inspektora, poslate po zadatku. Mi ćemo njima poslati inspekciju inspektora, da mi vidimo kako oni tržište, gdje evo ovdje, sad ćemo snimati sve, pa ćemo pokazati kako tržišna turistička inspekcija radi po Tuzli, po naređenjima drugi, a ne po zakonu. Evo ih. Hajde, je li to tu? I nemoj da te vidim više ovdje, čuo kad sad sutra ja tu završim, što evo dan, dva, molim te nemoj dolaziti. Je li u redu? A tužbe ćete dobiti, eto da znaš. Alo, pečat. Dobit ćete tužbe, da znate za ovo. Tužbe do Strasbura sada. Vi, Bosnaci, Hrvati, ti tamo, mi smo građani, znaš, naučite šta je građani Tuzle, Bosne i Hercegovine. To ćete naučiti. Evo vidite kako oni, sad će oni proći pored 50 ugostiteljskih objekata i nigdje oni neće pogled, a došli u udruženje. I pečatli udruženje. Hajde. I sad kad mi ovo skine dijete moje od 11 godina, šta onda ide? Šta ćemo kad se ovo skine slučajno neko? Ništa, evo, nema odgovora. Ko vam je naredio da pečaćite veliku djecu? Sretno. Pozdravite šefa. Evo, oni oduši dalje. Tržišna inspekcija, turistička radi svoj posao. U velikoj djeci ste bili, zapamtite udruženju građana, nemojte da vas vidimo, molim vas više, najavite se. Doviđenja, prijatno. Sretno.